gua kasirakan. Lagi dong. Lagi dong rekah. Tadi sana kan malam penting ramai itu. Ayan nasi panguloan yan na yung daya astrokan sa bilakan. Na magandang pamanaiwang ko yung si Igumas sa ikalaw na sa ginawa ko kama ng pataswang tanganak na nalitagta ko daya asuswara ko. Na kaya naman akong pamanaiyaw ubod na ibarat ko sa sanang astrokan na sa usatos. Ubod na ibarat ko sa sanang naguling paasun ikang ginawa sa isla. Ini yang tak kena istilah lagak kena kain inok pun nilalagay terus tangan ko na sa sampuro ko iya na islamnakan na isa-isa kong punan yan walang idok ko nga mga na lumang kapagpulang wala ba na gusto mga kumuli na pinitak ko mga radyo na gusto mga bintura na tangan ko mga wala na puro na ganun nila po punan niya kung Allah tak ada makan gusto na kumareda ka po ng kaprakan gusto wala ko makapagulalan ng kurang na pananadar sa pagkalunak ng kanustunin ng asalan at tapos ang pumila ka na sa Allah ta'ala amang bagiin iwanak manaskin kada na sa ikaran apat tuminamalan ang mga kabina ng anang buwalis na ang kamarayagos na mawatan sa tiga ka na iyapakan lunak ng kanustunin na mas nagpumila ka na sa Allah dito na alayrayo kapipiyang ginawa na ayan na mabubulos na isang kanilang kanok mo mga ingaran niyo sa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shout out RR Raffi Alexander. Di Manilang Garuda, ada na
Ya, padawalan yang ulit kira. Padawalan yang ulit kira. Ya, ini juga baru galing. Dah, medium dah. Ini tempat cepat aja baru. Ini tempat. Ada kalau kapito ko sa rando. Han? Ini tahu kan man. Baris mo na di depan. Nah, badannya jadi booster sama yuk. Otak sama si bay. Kuai. Kuai. Kita po. Jaget. Tahu jaget. Ya, solo telah busuk. Solo tanah. Solutan sa Bulacan na! Solutan sa Bulacan na!
Iranos dengan ada dia sodok mana yang sekarang abdak anak bagian ada agen ikade topi yang kakian kalau wadon ketian ikatakan manis sana pada yang ya benar kamu dengan apa pinari jadi kau ada yang buat tidak mana dia permisi membelah ya ayam anak dia ada tanggap Mapeka yang mana pun. Lagi nak jangan tamu dulu kan. Pagarian kengayaan dirantang kebetulan ide dunia pangluas yono mira atau apa ini jarak kemana. Oh! Ayah kangaun. Ayo tewak tadi nak kami ini dalam beberapa pemudas tiakan. Wanita pemuda sedangkan ini perumpamaan aku yang penderton. Saya mau nak dan dunia nak ada anak ayah depan kerawat tanah iuang komeda. Kami ini dalam berarti yang kena mana hidup pun ada tompai sapa di sarin padang. Woi! Woi, solo tanah. Hei! Ada muda kanira kakadiri yang budaya ayam ada dia dan pemuda dan lembongan. Ina udah sakwa de edalan dua ia dah bisa kapan ada taman. Apa kata budak mana dia kata. Woi, bayar lagi ya. Ina uang dia mana saya dia. Kira tahu nanti gambar mana Putri ulam beria solusi. Woi, bayar lagi ya. Bayar lagi ya. Dah lama apa ni? Ya, tay.
Tawa. Tawa. 1,000. Wah, buah di 1,000. Ada do pagalit kuwa dan tujuan di patuan jenalan na sumpat lang paperkan usariatan na makapamulala na sa iyo na gudula para ng mga ubantag yan sulikan ginawa na balik na pagpuan yan kuwa Duma ka uma. na matalos na papanunin yan Ha? Mana rin ang video ang naigilap semua orang kaya di mau video putul na kau. Pangilangan lang ako na video nudungon. Ada tahun ni. Macam mana? Sekarang ada lain pun ni pun ni dalam dia. Baru guna karakter dia di. Apa ngapa tu warakas? Lagi depan. Mabikar orang yang pakai hujan nak kena. Ya sa dan ya. Bina gitu ni kata orang namin ko sungar sa dilim. Nga tung. Rumah bapak punya. Oh. Luar, nah. Lepas kau mega mal. Bawa mau tengah aku kan. Sabtu. Apa punya? Kau dia pala kan. Kau yang sudah? Ah. Hubungan kah?
Harus suara. Are direct berlalu. Kenapa begitu? Jadi nggak apa-apa saja gunakan. Mana beli waktu mana pampang dia. Pero nuna ulitin tinggal si Iwan. Bibili ka. Pakai itu. Sama na tulutan, nato na si April rin doon. Belagtas. Mapok sa balagtas. Napasan. Hindi ka sila. Wah, gamit. Nanti ukap para tulutan ito. Kaya makapakudur sila na kundoy na bilang mga kota. Sulod na umutan din. Ito ba ito sila pa? Ano yan sa ito mo na umutan dito? Wala po mga tanong mo. Usang ka na. Ito sigurado na yan.
lagi persilakan. Lima pemalaman kita nak. Hei, Ayo ulang persilakan. Kapukan ang bayan. Barat na pangamon na luma. Sekretariat. go! Bagi-bagi dah dapat. Oi. Sama nagkasan mo na agad. Oh, ano na, ibigay rin ito sila naman. Ano yung kami Ano, ay. Dulu juga nih. Kasi nga sa amin. May nga begitu, nananamaman yan, bisa malagtas sa manokas ko. Kasi nga, hindi nakupan. Ano naman ako eh. Sama nih. Ano siya bisita dito sa loob? Ito ang dito para sa pagkakas niya. Eh, lumiya, sulutang. Matao puro paro. Dapat yung paboro sama. Ay, para kapal. Ano ka? Kami pura yan. Dahil kinom niya. Ha? Yan. Ano lang na limang? Kaya mga nagkalimang. Para na bigyan. Nanti kira kita sena dulu. Mama gue. Kita marah tahu dan juga itu. Para sa mapera. Kaya nga inulugan na. Ini digamit dulu dia bilang pelatih. Aman ya tuntuknya ini lang sudah taruh di Diraw na Bulacan, Hagunoy, Baliwag, Pampanga, Ujetigan, Tikwan. Wah, gini kan. Mana mas ber? Pasang ya. Naruh pada pilang.
Tadi sangi putus biar kau sih. Ah? Dia minta kita sih utama kata kabau ini lucu sangi. Maka saya rambut ini betul merah Bakaw na siya kaya natin. Hindi na nabibili ka. Hey, hey! Ada pantengaunya.
Nagawitan. Apa tuh? Punya kita apresiasi. Mata tanduk. Mano. Apa tuh? Apa sana? Ya kan itu kan joki udah pakai tos. Nanti ya. Kinawag man natin lang makikita. Ya kami ba ka? Ya lipatan. Kabarap po to. Betul kan itu lupa ya nan. Ino gusto mo na may tabi ulo matarap siga po. Nakagaya mabansi ako din ang tumyo. Nakagaya ka pa kasi ko kami. Ano yung yang dito ang lubot niya. Batang mo na rin.
Paulo Villa. Depende na kung kapili niya ako sa akin, mula magatos na. Sangin mo kilo. Awan. Gawin na tayo. Balik na ako, balik na tayo. Biliar. Dapat jawab tahu. Bulu genom. Hey. Baka ada kelanganan. Pati puso kami kawin. Lemon. Yang kita mau share lagi itu bener bagi sama Ikhwan sama Ustaz
ang makakapal na atas na kakapilihan na sa mga pangangalanan. Hindi ka mong dali ka. Hindi mo dalan. Nama yung mga kapagunitan sila, sila kasat na Hey! Taman nak hidup rumah hidup kami di sekali pada kesempatan makmur sarakai abu olakan nama berudah pada rumah nak kalani nuaurahan on kau ngaya mampu berani nak kesulitan ada rimbang arah kata mula kaki ada ruhi bermanu pada anak dua usul rumah pirut pakai di ada di beri masuk kami di pantai saya mau kita ada dua tempat dari harap air kau olakan dapur pada harap tapi hai Ada pada kanan. Mata. Bos sekali. Ada yang masuk rumah. Menarik siapa? Bela dia. Yeah.
Oh, ada dia mau pindah na. Tali nga tapon na. Ano yung magpapasyon din na ako na mga ngarana? Ako kita sila. Ito man nga tumakanagtan sa masakit sa mga. Ito man nga Katatamban. Rapat nggak dimana ini gitu. Mau
Katatan. Pirula. Ano. Berapa pasukan naon? Ayang naon. Ayang naon. Kau ang makapalanan. Katan. Madang lang ako. Gigas Ruben. Jadi sebenarnya nama tetap bagaimana isu kata? Wow, DPR nggak di mata DPR. Mau apa kau dia? Tak pernah dibeli yang mau tadi pun cepat. Tak pernah lagi buat kita dah kau di bawah dia dah lewat tu. Yes, Ustaz Syarifah. Catatan. Catatan. Upaya nakanan mga pila na nakasukoy. Dahil saksak ni Kuan. Ano nung tanong? Hindi na subiyan na why? Mau paminat. Pamili patuan pakai mana sudah tua musengan sabar ay sabu dah akan
ni sumang muda pamilya mananean pamilya muda pakai mana ya panunggiu mana sabelah lain tay sabu nakan nadu mani naik kisah demulia tahu opo nau makakian dan diri na beram tu ide tahu saya ya tu ala lagi tu ide tu sade pulau kane de pakai sultan ada sabugai lagi tay sebuah naik anak dulu mau diri dia si sepai makan rau pakai di mana penyet kawan muda sabulang tay sebu polakan kiritan dia napa berai kai kakam anak kita itu pamadu bengula pakai di rumahan kalau tanah dia malas sabulang kita sabulang anak dia mulai besar yang dia benar besar di mana nama nude kai dia ampun mau kisi salam manasina mau kena suau ber benade nak muda tu sabar kita sekali dengan samar ni teman sapuri orang usia tu kayaknya mulia tahu Pinakabilot sa lima kasi.
Ada gulungan ng makina. Ate ano. Ay dito yung kap. Oh, nakapos ako. Iway na niya mag-isip din ako. Mano. Mga
Sana
Mulut tanah! Mulut kacang gunung ya! Hei, kita udah ada. Bakapan. Ayo mana letakkan? Betul ingatan. Malua kelarua. Jero di mana dulu kayak panon-panon di Depok. Begini kan yo. Direkturnya bertikingan. Woi, begini kan diwakil sama ada tuh. Begini kan diwakil sama kamu. Nolong tahun. Hoi, orang lain ngobrol dari malu macam. Aduh, Win. Ay, no haría. Llenan, man. Matanya mau dibuat sarang tua kuat. Nadi udah ibu. Pakai juga kasar. Amor, pakai juga kanan. Udah dia. Jadi coba kasih. Masa Baraduna nih betul.
Ito, nakakaya ako lang medyo lang sa panuguran. Hindi ako lang silang nilagay. May mata lang yung Gula ka na! Jangan dari betul Kecamatan tu sama dia. Katatan! Katatan!
Magatraso direktor na. Basta kaya direktor na abanti-abanti. Basta matras sama matras yung kumanduran yan. Wah. Gitu isto. Aku matras yung team leader na. Dia maklum dia bikin bersifatan. Ada kesempatannya dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata si Papangga. Hindi na yung tagi mo pakalin, di ba? Apa kita kasih sekian lah. Wah ini tu. Ini lama betul dah tuanan ni betul kak. Kalau orang kena betul. Dah peranan masing dah. Dalam singlah kabaras pencamanan. Tata. Ya, suruh lagu tu ya. Yang bertuan dia. Itu pengen melamai ke Sabtu. Nakona. Hoi, anak matanya. Kata. Kata pakalan na tanga. Pakalumbat ang kaon. Kata yang pindukutan niya. Sumadang bungamo. Kata yang pindukutan kay sulutan. Oh, ayo kata-kata. Kata ya. Yang sar sepita ka. Kata. Kata ya. Uluang udan. Bakalan na tanga. Sarong-sarongan niya nga nakam. Lebatannya suka tahu lo. Kata lo. Kata ya. Katatan. Ada kami pun. Deh. Catatan. Wah, cek. Bangga sudah rektor. Rektor! Kami yang direktor! Katatan. Uluang.
Uluan! Uluan kaon! Atatan! Maudanan. Katatan! Katara kaon! Nakabot tayo sa puro, no? Ya, papa ka mo. Ya, makawan, ano nga? Sa puro. Sumula ka na! Malapit lang ako sulutan sa Bulacan. Katatangan! Hey! Artri! Andrea! Tuturun. Ya ada Region 3. Region 3! Region 3! Region 3! Buat Tegarasan! Buat Tegarasan! Katatangan! Artria! Ya katelo. Region 3! Coba apa tapar? Katatan! Bela biya! Atas! Pamuli na ka! Ano kasi siya susunutan sa Pampanga? Katatan! Atatan! Katatan! Maling kami, punyo kami o miyalaw sa airport. Lagi siran bu miya ka... Maami pitaretan na bu. Di kami mampu di preparasyon. Maami pitaretan na bu. Oh. Tadi namin sulot na. Ewa. Salamat. Atras itu timbu kami sama dia. Hari papang. Jadi kami atras itu timbu kami yang gini itu. Nabay na bulukan na tawing kami. Maami pitaretan na mapita. Ay nga po si Chairman. Oh, ewa. Hey. Ayak kang ngaon man, ayak kang ngaon. Ayak kang ngaon na. Katatan. Katatan. Kekera-kera ngaon san. Kaya makaon yan, ada si Rizalo. Hindi ko pinuluan nga.
Pero maningan. Katatan. Lupa loob yan. Katatan. Udah. Gua apa mama? Wah, selamat padam, selamat. Ano sa? Kau tatawag yun. Kau sa Bustos. Muy bien. Udah? Tengah 15. Bela problemon. Katatan. Di Dewangon. Sudah pirak. Katatan.
Yes. Kita terus tunggu. Mulai decision. Gawai, kapagay. Mau putih. Kata. Ya. Aduh.
Tahan. Mangudap nanan. Dia pakai cepat dulu tak kok. Ada ano to? Naik tepat. Ada batakasan. Naik papaw, batakan. Amal. Bulangan namatan kami yang mana koron. Salamat madam, salamat. Kami kamu tak? Suara. Oh,
Isay, patay yung kapatid ka? Motor ka nung? Oh, dia bala. Doon ano? Why? Hey! Kata sulutan sa Pampanga! Abdullah Sisal Nasir, Dato' Imam sa Baliwag. Dua penalaman. Oh. Ah? Tahu. Ah, so di mana lu sih ya, wah? Oh, ah. Reben untuk ke? Gua dibangun tuh dari. Kita pakai lagi.
Salamat, salamat. Kasi handa na. Galiw. Kasi. Sulutan sa Bustos. Ada tuh. Selamat, selamat. Mayo.
Kalau ya buhawi yang ngayon di Pamalson. Aman. Sanggupan saya dalumangkop siya gitu. Begini na sisiran ada sama apa ada. Lagi bela bi. So kalau may ikuan. Gian dah kata gimuntod. Wah, muntod na ba ya? Kaya bela bi. Kira natin mamis ito, 150 to. Tiga labit, labi itu magatos. Yung madagla simbitan sa agat lang. So simbit siya. Garlana.
Ah, why benar? Oh, why benar? Why ba? Tetap kok. Kalau una ke, karo ke. Yan siya law. Mereka sekali kumpul. Sana mengkali dengan bulan provinsi. Lipat mo sa Dalawa, Balagtas, sama presiden. Wah gitu, Balagtas aku kan. Saya so Ayo yung talent dosen, yang andi. Sana ni tarunok siya. Oh, dati sana. Hah? Gede. Masuk ka. Karuan gitu aku ay mana ngarat tarumbukan man letak Tatawan. Iya tahu. nimba di kaden tuh. Ati rongan.
Aik, hey. Di ke sabut pipi aku, malay ko. Lebih bagus mah. Agunoy. Dia presiden dia. Obar-obar. Saka, at jadi nga pumakinig siya kito. Kita rapas.
Sana ni taruh luksa. Ate, bapak punya gelas itu sih. Angel Ali sebut no. Dengan tapasin. Kata elit kah? Wah, kata. Apa kata tayo? Karap pili lang. Sasa.
Buana mata corona de taro mga ulo ng mapakai nakira ng masapon nakira isulong na sa budak na ayaw kalagi di ko no ataw ko din dalain ana dito kayo kiyang ma hey sani sutaw kan nakaliyo sa antangan tagad di kagera ko kaya emosi de